Hiç kim karabayı ki? Karasa gerek ya şunca çoğun kafede. Hiç kim karavası. Elder çay içi oturat komuna bir yaşta kaygılı öyle. Yeki özlü karavasa karavasın. Özü de karab koyarız dostum. Sidet. Diyecek. Dostum ya kandaysın he? Kudaya şükür özüm. Жақсы досым, айыл апа жақсы досымна. Сұра елейіңді айтып қойшы досым. Ошо. Кандай келип алдың? Жакшы эле. Сонун келдим досым. Айыл жақсы. Мен ушу көрүп атасың, жүрүшүм ушу бошо коятам. Такыр айылга барганга кол бош эмес. Азыр саат эле 15 мүнөт убакытты араң ажыратып келдим. Досым, уктум сенин жумуштарың жақсы экен досым. Үйлөндү де уктум. Үйлөндүк Кудайга шүкүр. Кандай? Аяш кандай аяш? Аяшың жакшы Кудайга шүкүр. Сонун. Жакшы, жашоо жакшы эле болуп атабы досым? Жашоо чоткей. Жашоо чоткей. Каерден үйлөндүң? Ким менби? Кызыл Көлдөн үйлөндүм. Ак суданбы? Өзүң жактан үйлөнүпсүң да досым. Өзүм жактан үйлөндүм. Боптур да, алыска кетпепсиң да. Ой. Кызга айтчы эле алыска кетпепсиң да. Не жейбиз? Келип калып, не жейбиз ошо? Не жейбиз? Биз билбейм. Пирожки жейлиби? Пирожкини бала кезиңде айылда жейт болчуң. Мына жерде мен мейман кылып атам сени. Эмнени каалайсың? Овсянка. Ким? Обезьянка? Обезьянка! Обезьянка dedin mi? Обезьянка! Что, он больной, что ли? Нет, он кышлаки. Обезьянкаң яман сонун го? Офисянка. Официантка. Овсянка мı? Овсянкаң сонун экен овсянкаңа. Не заказ бересіз? Овсянкаңа учкатса болчу да го. Давайте заказывайте, что вы хотите. Не дейт? Не заказ берсин, балым, не жейсиң дейт. Биринчиге обезьянка жесек болобу? Ким? Овсянканы жесек болобу? Муну аягында жейсиң. Биринчисине деле жеп кое бербейби? Байке, давайте заказывайте. Не жейсіңіздер, бізде болса... Не тамагыңыздар бар? Котлет, А? омлет, сосиска. Böyle тамақтар бар, ашлямфу бар, шорпо бар, на первое солянка. Обезьянкаң айтчы, мен жакып өтсүн. Давайте заказывайте, наконец. Конечно, заказываем. Айт, не жейсиң? Обезьянка жейм. Жо, муну аягында жейсиң. Биринчиге сура. Мен азыр жейм. Аягını birinci жеп алып, биринчисин аягында жейсиң бе? Давайте, мне там заказов много, давайте, айтқыла. Мне заказ. Давай. Омлет или сосиска или котлет? Давай, сосиска. Бирок, мен акчам жок, Досым, мен турам го, не болсо мен төлөйм. Сен төлөйсүнбү? Төлөсөң. Ичкенге эмне? Эмнеңиздер бар А ичкенге? сиз эмне жейсиз? Ким менби? Мен омлет жазгом. Ичкенге суу эле ичейли, а? Не? Суу. Içimдикте спиртное у нас виски, текила, коньяк, шампанское, водка. Виски бергин. Onu kim төлөйт? Менде пул жок. Мен төлөйм бир звонок. Байке, только сразу айтып коеюн, предупреждаю, виски у нас 7000 стоит. 7000 сом. 7000. Эко? Серьезно? 14 миңге виски ичкиче. Обезьянка жейли, ondan көрө. Байке, bizde андай тамак жок, официантка тамак. Так, кальян чегестериң? Кальян чегесиң? Бычок чегем. Болот ошо. Мынягын төлөйм. Бир кальян. Салат? Доллар. Жанына кичине евро кошуп койгула. Анан телефон номериңи. Benim mi? Anan.
Начальник. Посмотрим на чай, оставите, посмотрим. Ошаны биринчи посмотрим кылгылачы, а? Так, заказдар принято, бардығы все. Дағы керек болса шақырып қойшы. Сөзсіз телефонын берсең күніге чақырасың. Ey, bizdi kafeye qanday ekan? Kafeni bilmeyim Omur abi sengen yaman jaktı da. Mındaydan 99'un tizip qo'yim. Yanan ertire aytpaysın mı? Ben daha uyleneyim şundayalarga. Özüne de tağal jürör böstene. 99'un tizip qo'yim. Tandap 5 öne uylen. Bunu şunday olsa Ayaş, vobşumere get kalsa gerek ha? Ayaşың, Ayaşың-çi, Ayaşың. Ketip kalış eştik emas. Ayaşың даже mening gözüm qarab yaşaydı. Senin gözün karab yaşa. Bolup ket, ayaldın baştan karmaş gerek. Başından emas, tilinen. Bolup ketsin dostum be. Sizler adaşıp dağıla жүресіңер de başın karmap aldı. Men başın karmap atam, men başın. Tilin karmaş gerek. Hem dostum ayılda bilesin de, mayal kişiler biyik durat ayılda, anjaks bilesin de. Men gözüm qarab yaşaydı koçetkin. Hem büyük cumuşta ayal kişi kılattı ayılda. Oşon için de ayal kişiden surap durabız dostum. Biz korkmayız, surap durabız. Sıylayız da biz ayal kişini. Men surabayım dağı. Men любой нәрсені surabay atqam. Любой ne? Tura. Ne olsa aytqan. Degen болып тұрады. Daha bir abi. Андаш! Gel Ayaş. Siz bunu... Oşanda. Men oylapın daha bir abi senga geldi de. Qanday abi janka? Bilmem. Qanday? Жақшы. Денсаулықтар. Жақшы рахмат. Айылдан келдіңер бе? О, досым. Жақшы. Әмне үйге бармай кафеде жүресіңіз. Отырыңыз, Аяш. Gel sen de otur. Qanday келіп алдыңыз? Жақшы Аяш. Өзіңер жақсыңар ма? Айлапа тынч. Тынч, рахмат. Жақшы отырасыңар ма? Отырауыз, жақшы, нормально пойдет. Отыр. Неме? Я. Жоқ, отырап, сақырым бар мен, отырбай. Қандай, досым менен сүйлөшүп отуратылем сиз келгенге чейин. Конечно, сүйлөшүңүз, дос менен сүйлөшкөн жакшы да. Ой, обезьянканы көрүп. Кандай анан досым? Жакшы. Досуңуз жакшы, шүгүр, сонун барысы. Эч бир неме минус жери жок. Жакшы. Иштер жакшы досым. Болуп атат иштери. Кудайга шүгүр, көз тийбесин. Көз тийбесин, жакшы. Айылда сен угуп калдык досум. Шаардан үй алды деп уктук, чынбы? Ооба, алдык. Эки үй алдык. Бирөө Южный магистралдан, бирөө Жалдан. Эки үй алдык. Южный магистралдагы азыр жашап атабыз. Жалдагыга жакында жалжаңдап киребиз. Сиз жалжаңдап киришиңиз мүмкүн, мына ушул анчара кирип кетсе керек. Бул да ошол үйдүн бир жеринде жашайт. Бир жеринде таракандар жашайт дегендей экен да. Досым, машина алдың мы? Алды. Мурда башка машина айдачу, жакында Lexus 470 алды. Азыр ошонун аркасында отурат. Жакшы жеринде отурат экенсиң досум. Досым, баягы классташ кызыңызды көрдүм, салам айтты. Салам айтып кой кайра. Аябай деле Ильяс анын саламына суусаган эмес. Тимеле Аяш салам айтты деп. Классташтарың менен сен. Досым, достор менен сүйлөштүк, айылдагы достор менен. Качанга чейин бул айылда жүрүп, мындай бир жүрөрөбүз, чет жакка чыгып, эс алып келбейлиби деп, Турцияга кетели деп путевка алдык. Барасыңбы? Ильяс жок эле барып келе бергиле. Ильяс бара албайт. Неге? Буга самолетто учканга болбойт. Давлением бар. Барып келсек жакшы эле дем. Жашооң жакшыбы досум? Жакшы, эмне болду мун жашоон улам эле сурап эле. Сонун? Көз тийбесин, Кудайга шүгүр. Эшикке чыкса, үйгө кирсе, элдин баары суктанат. Ой, Ильяс деген кандай бактылуу. Карачы, аялын карачы, бир татынакай болуп, көз тие турган деп мен дагы.
Ayyabay suqtanышат, бактылуулугуна көз тийбесин. Кудайга шүгүр, бактылуу эле. Hem dostum aytkaным emez, zerikpey tasınmı deyim da. Вообще зериккенге мүмкүнчүлүк жок буда. Дайым жанында жүрөм сайрап. Жақсы. Еме! Ваш заказ. Ayçı! Чё, у него эпилепсия, что ли? Bilmem başımda. Кстати, вы же мой телефон просили, Нати. Öğütten otkan karış telefonunu. Байке, вообще-то он просил мой номер. Ya al hazır ne prasim. Hazır men prasim. Ol. Да, ваш заказ. У вас еще девушка. Что будете заказывать? Саламатсызбы чоңуз. Саламатсызбы. Биз деген сизге заказ берип коелу. Атайын Аяш Айылдан келип калыптыр. Нет, алар, мен уже заказ кылышкан. Жок, биз жаңыдан эле заказ кылабыз да. Смотрите, сосиска был заказал, он омлет заказал, эки виски по 7000, салат $1 плюс евро и кальян. Oşanı. Töleyim. Мени төлөсөңүз алып иче бериңиз. Ильяска 0,3 ашлянфу, мага 0,5. Болот ошо, бунукун өзүнүкүн заказ ала бериңиз. А был заказдар, мен заказ берип койгонмун уже. Эмне заказ бердиң беле? 7000'диктен 200 виски? Да. İçe бериңиz, Аяш, каалаганыңызды алып ичиңиз. Сизге алып келе берейинби? Bilmem sakalım ösüp ketti. Байке, О. анда омлет жебесеңиз, эме камлет бар, камлет жейсизби? Jo amlet çen. Жок, камлет жесеңиз, омлеттин жарымы камлет. Maylı ama büdür basıp ketti var çoğum. Эмне акчаңар жок болсо эмне заказ берип атасыңар? Сейчас мен СБ чакырам анда. Чоңуз, бизге деген 0,3 ашлянфу, 0,5 ашлянфу. Всё болду. Башка заказдын кереги жок. Теги эмне жесе өзү төлөй берсин. Ненормально, акчаңар болгон келбейсиңер. Ayttım ha praski ceyi vereyli de. Ona abi sen kedanam kurup kaldık. Ай, Аяш, Oh. Ильяс колсо жакында эле мынакей итальянский костюмшум алып келип бердим. Oh. Караңыз, мындай костюмшум азыр Кыргызстанда бирөө деле бар ушуда. Келечектен үмүтүбүз чоң ушуга толот деген. Жақшыкен. Анан зеригип атасыңбы деп атпайсызбы Ильясты? Aa. Кудай сактасын, зериктирбейбиз. Мен турам, мен болбосом апам турат дайым жанында. Aa. Азыр Ильяс как раз апам келип калган, ошону мен чакырып келейин. Сен нормально туруп турма жерде, макулбу? Аны муну сүйлөй бербей. Oh. Ana. Aylanan kuday. Üşümünün caşı. Otur çe. Бәрі кел өзі отырады да. Otur çe ben cevap vereyim. Айттым ғой, отырсам, сақырып тұрсам, давлениям бар деп. Kaynanan da gelip dura uşuntum. Қайненен келіп тұрам. Сілер үйіңе бір бурчын әлі жашай берем деп келген. Hı? Келгеннен бері кетелегелі 6 ай өтті. Үйді құра тұрған болса мұндай тоғалақ қылып құра тоқшаймын үйді. Тоғалақ қылып. Nege? Бурчы жоқ қылып. Қайненем келіп бурчын таппай айланып кете тұрған. Hazır kaynanan silermelen çok yaşa ota uşunda. Çoğu yaşaydı da çoğu yaşamayınca kayakta yaşaydı. İnteresli seni. Kandan çoğu yaşamaydı. Hey kızıktayı sıra verirsin de. Çoğu yaşaydı da, çoğu yaşamasa bol koydu da. Niye bol olsam bulan ver. Jaksın mı? Bu kaynana siz. Niye kaynanesi? Ha sen kimsin? Bilmem. Ben praşkice geldim hele. Ya. Ben Ay bu kim ya? Апа бул Аяш экен. Күйөө балаңыздын досу экен. Ой. Еще бойдок экен. Boydok. Бойдок. Boydok. bilmem.
Ay. Ey bunu karası buna. Yesin içiyor ya. Yok Melo abiye size abi zankeden hiç kimdi karağım gelmeye kaldı. Bilmem. Sıla ne çok bu? Apitit çok taşı. Ne kılarsın? Mam özünüz topuklarınız kasal. Dostum ben gittim baktılığa. Oy koyatır çok uca saygısı. Ay, Ay rahmat.